Fil-qorti, Chris Cardona ddikjara li hu kien iffirma l-Memorandum of Understanding mal-Vitals sempliċiment għaliex qalulu jagħmel hekk minħabba li kien responsabbli mill-Malta Enterprise. Bl-eks Ministru jgħid li ra dan l-MOU darba biss meta ffirmah u sussegwentament meta saret l-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali. Dan kollu ħareġ hekk kif komplew il-proċeduri brabta mas-serqa tal-isptarijiet u l-persuni kollha li hemm implikati f'din il-frodi ta' miljuni ta' euro. Proċeduri li ffukaw fuq il-ftehim inizjali ffirmat mal-Vitals fl-2014. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Chris Cardona kien ċar ħafna, jien iffirmajt u daqshekk. L-eks Ministru insista illi hu kien ikollu ħafna minn dawn l-MOUs qudiemu u hu kien sempliċiment jiffirma, tant li Cardona implika li ħafna drabi skontu lanqas kien ikun jaf x'fihom. F'kelma waħda kien jiffirma dokumenti uffiċjali tal-Gvern bla ma jkun jaf il-kontenut. L-MOU huwa datat 10 ta' Ottubru 2014 u Chris Cardona insista li dan il-ftehim kien iffirmat f'Kastilja u mhux fil-Ministeru tiegħu. Cardona lanqas ma kien ċert min kien preżenti għall-iffirmar. Din ix-xhieda kienet parti mill-proċess li għaddej fil-qorti kontra Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Kembru u numru ta' persuni oħrajn li issa se jgħaddu ġuri b'akkużi serji marbuta mad-dil ta' 3 sptarijiet. Fil-qorti xed ukoll l-avukat Antoine Cremona fisem id-ditta tal-avukati Ganado u spjega li Ganado provdiet servizzi lil Projects Malta u lill-Ministeru tas-Saħħa biex isir il-famuż RFP, Request for Proposals. Il-kumpanija Ganado rimarkat kif il-Gvern rid jemenda b'mod sostanzjali l-ewwel abbozz tal-RFP, iżda dawn l-emendi ma kinux vijabbli. Imbagħad meta bagħtu it-tieni abbozz spiċċaw injorati, ħadd ma wieġibhom bil-kumpanija tajt illi kienu qed jippressawhom u nnutaw ċertu sens ta' urġenza u li kollox kien qiegħed isir bil-ħarba.